other. There's an endless road to rediscover. Pozdrav svima ljudi, ovdje Matikes i danas ljudi gledamo na ovom Nike sajtu. Izvinite, nešto sam provukao. Gledamo na ovom Nike sajtu koja patika je savršena za mene, koja njihova patika je savršena za mene da igram u njoj. Pa da počnemo. Your court. Tap the areas where you play the most. Pa najviše radim sa trojke. Ne bre, trojka. Znate šta je trojka, deco? Sa trojke i sa ovih zicera, to najviše. Sad odbrana. Odbranu najviše radim odavde. Da, tako. Sad moja ofanziva. How do you play defense? Tap all that. Tap all that apply. Znaš da oni kažu ovdje, ne veze. Create off dribble. To je što znači. Own the paint. To znači da ne mogu da vam objašnjam sad ljudi. Own the paint. Pa znači što vam to znači? To znači da kako se zove, da se gurate na niski post, tako, kao centar. Attack the basket, dajete puno zicera, jakih, prodarijete, jak skoro for many ver, bukvalno možete odakle hoćete da šutirate, catch and shoot znači da vam neko odmah baci pas i vi šutnete. Ovo create dribble, ne znam. Ja mislim da sam score from anywhere i attack the basket. Ta dva. How do you play defense? Okay. Guard anybody? I ne, nisam ja za guard anybody. Defend the rim znači da branite obruč, a onda block to znači da blokirate. Guard anybody da čuvate bilo koga. Shadow the shooter znači da oni što najviše šutiraju da njih čuvate. Cover the ball handler, mislim da čuvate one koji vode loptu. Koji vode dobro loptu. Pa to verovatno. I ovo da čuvam šutera. I moja patika je... Koja je moja patika? Ljudi se mi baš zanima. Ajde, učitaj se. Nike Zoom Live, Nike Zoom Rev 2017, Nike Zoom KD, PG1, to su Paul Georgeove patike, Kobijeve, i to je to, ne više. To ljudi. Samo vidim što ću napisati za mene. Igram na dva načina, kao DeMar DeRozan, Paul George i Gordon Hayward. Ok, nije loše. Nije loše uopšte, ljudi. Oni čak daju cenu ovdje kao da ću da ih kupim, koji carevi. Koliko biše $100? To je 10.000. Nemam pojma ljudi koliko je to. Ovo je samo bio brz klip da malo... da vas malo zabavim i daću vam link sajta u opisu pa da možete vi ovo da uradite i kao i uvek nas živjeli i žurja sam.